Assalamualaikum, hurmatli musulmonlar, hurmatli mekendaşlar. Tuğanlar özgö mal bazarında çoğun buqalar tartып көрсөтөбүz, да каласа. Çoğun buqalarda мына жерде 2 buqa аңгустар өтө катуу соода болот. Туғандар бүгүнгү күнгө 25 январь 2026 жыл, да каласа. Мына элдин баары ушул туғандар. Караңдар, машалла. Соода өтө катуу болот. Мына buqаларды мына buqa мен жашка келип birinci жолу көрүп атышым да, мына buqаны караңдар. Акыйкат чоң экен. Kaç ay baktın desek ha? Köp değil. Öte köp baktın deydi akamça. Soda bitti bak ha? Soda bütölük deydi dağıdı leçe. Öte köp baktın deydi. Evet, şimdi akıl kalkülatörde da çabuk gördü. Milyon 100'e rahatsız yok. Usan kol verin. Ben la bu kancı Eldin bari şok aka. Bunday bu kanı görgöndör çö. Milyon 100 boldu atkanlar soda. Acaba satıyor şunu. Ova şeker attırmanızlar. Verin şunu. Şivayvesiga, puliga, hammaga qo'shib chiqdi. Sen bo'lsa, bak 1 milyon 100 ming so'm aka, Alloh barakat. Ana, verin, razı Sen olsun. bo'lsa satıyorsun. 1 milyon 1 milyon 100 ming. 100 ming so'm. Soda pişmaydı. Ha? Ya taraziga beryapti-mi? Shunga chaqirsinlar. Bir keladi. Aqlas bersinlar. 1 milyon 100 mingga tuğanlar aldı. Canlıdan ayda öttük. Karağızlar ay maşallah. Öte köp baktın deydi akam. Şimdi de buqalar uşakta kenda. Tuğanlar. Görüp direkt ağınız bağı öyle 1 milyon 100 mingge satıp jatı örsem bir de daha bir oy gelet. Napis jamanda arqı oylar gelet tuğanlar. Bundan buqalar. Özünüzün kırılıp kalar. Sizden bak ha? Kaçadan? Şu kadar başlar 170 mi sonra 70. Tek 170'ten. Tek 170'ten. Kaçadan bağıldı ha? Arkıl. 50-55'ten bağıl odat dedi onlar. Alarga abi. Pazar diyorsun ha? Mına жерден Kırgız buqalardan көрсөтөлчү. Жақсы бак ha? Kança kan? 140 ming dedi. Kamar dedi. Sonu bol bir ayında kalan kan ha? Pişöyle kalgan içine var kele dağa. İçine kalktı. İçine dağa var bile dedi. Pazar kança kaldı ha? 129 129'a beribediz. Vermedim. Daha içine koşsa beres. İçine koşsa vermedim. Elden ötsedin. Pazar dersin ha? Жақсы bak ha? Kança kan tokal? 200 mi? 200 ming deydi. Bu paradas bölük çokşaydı ha? Kulaklarından geltirip tars kırıp koyusuz. Pazar kança kaldı ha? 170. 170'e vermediniz. 170'e vermedin deydi aka. Ay maşallah. Bazarınızda diyorsun aka, жақсы satып alın. Hakikat жақсы bakan buldu ha. Жақсы baka, kança kan? 157 ver bakalım. 157 berip etesiz aka. Ay maşallah. Bazarınızda diyorsun aka. Jone. Şarmanda süzüp atağı, жақсы baka. Kança kan? 170 verip atacaklar. 170'e berip etesiz. Alып barasa baqa turgan ekan dağa. İşte bağı özünüzle. Ақша керек болды аттаңа, шындай да. Малды қылып, зарыққанда сатсаң мазда да. Жашы 3 жаш болып қалған емес пе? Küçük жақындап қалды. Жақындап қалып тұр, Hem жазға 3, немеге 3 жашта тұр? Ооба, жазға 3 жаш дейді. Базарыңызды берсін ака. Жақсы сатып алыңа. Жақсы мı? Қанша екен? Сол жақсы. 150 тотас. Жашы қандай жашы? 3 жашқа барып қалып тұр? 2 жашқа жатып қалды. Базар қанша алды ака? Bozora kılıp atады, ama arqıl. Арқылдың а? Жақсы. Жақсы сатып алың, базарыңызды берсін. Ерке жігіт деген ака? Ооба. Бұқалар қараңыздар. Жасап кетіп баға тұрған екен бар. Қаншадан екен ака, жақсы мı? Қаншадан? 30'da atar.
130 atasiz be. Pazar qancha qildi? Alqil bermoqchi. Har qilib beryapti. Ne sizden o'xshaydi, ha? Ajal jo'q. O'zlarimda. Yaxshi. Bozorda shunaqa. Rahmat. Yaxshi sotib olaman. So'lik yaxshi paka qancha ekan? 135. 135 dedi jonivar. Bozor qancha qildi aka? Ha, bozor suraylik deyim. Jonli mal men aralash yurgan o'xshaydi-la. Jem jegan Jem jegan emas. emas deydi. Abkur rosa baqa turgan ekan jonivarda. 3 yosh, yazga 3 yosh bo'lib qolasan-da. 3 yosh bo'lib qoldi. Bozorda shunaqa yaxshi sotib olaman. Yaxshi paka? Qancha ekan aka? 130 dedi jonivar. Bozor qancha qildi? 18 bermedi. Akishne qo'shsa beririz. Akishne qo'shsa beririm dedi akam. Bozorda dersin aka. Ne var hazır ya maşallah. Qonun tagin tozalay turgan bu. Tayyor, saptar menkin da. Va qoshiqlar. Qanchadan ekan aka bahsi? 300 so'm maketdan 300 so'm, ha. Mana sopsiz kichkinalari 150 so'm. 150 so'm. Maketma sopsiz 250 so'm, sopligi 300 so'm. Ha, 300 so'm ekan sog'mi. Ha, maşallah. Bun go'yincha bu qabaqqanlar olsa kerak, ha? Ha, mol tagiga emas. Mol tagina bu qabaqqanlar oladi dedi onlar. Bizde tursangizlar o'sha akama xayrli o'rasizlar. Qayerdan bo'lasa aka? Qarasi. Qarasidan bo'ladi ekan akam. Nomeringizni aytib qo'yasizmi? 559 559 67 67 77 77 84. 84. Şakama qarasızlar, baylanışarızlar. Özgürlüklerdeler. Pazar günü iş yerine buqa pazara gelsenizler, bu yerde satat akam. Жақсы сумка қанша ekan? 150? 140 ming deydi akam. Pazar qancha oldi aka жақсы? 126 lira. 126 ga bermediniz. İşte jem jegen ekan, жақсы aka. Ha, maşallah. Pazardasın aka? Жақсы satып alam. Hem pazar arqıldatгандар birde öyde, birde ылдый болот. Бирөөсүнө сүйлөсөң сүйлөйсү келет, бирөөсү сүйлөйсү келбейт. Ошондой жашап олтурат эмчи. Бука канча экен ака? Жакшы. Канча экен? 130 км бар дейт. Не болгон мына жерде ака? Bilbeyim deyt akam. Pazar kança aldı aka? 118. 118'e vermediniz. No, fakat onlar 118'e vermedin dedi. Pazar dersin aka? Yaxşı satıp alın. Bu yerde daha iyi kan görünç. Yaşıp kaladı. Yaxşı baka kança ekan? Alerin. 150. 150 deyt akam. 6 aylık bak. 6 aylık tırpık deyt. Çoğun kene bırak ya. Narkısıcı karası. Parası 120 efendim. 120. Çölde çoğun hayvanla olsun. Haka. Kaysın? O kara. Allah bu. Vallahi bu kadar et bu canavar. Hoş. Жақсы baka kança ekan? 140 deydi. Pazar kança aldı aka? Bağlılık be. Pazar bağlılık deydi onlar. O жақсы ekan bırak. Daha жақсы ekan. Ama yaman dal bu ekan da bu kanız aka. Pazar dersin. Жақсы satып alın. Arkalarına bir sıra tartıp koyuyorlar. Sizden mi aka? Kaçadan? 200 km var. Nanu mu? 200 km vardı attır. Kaç ay baktınız aka? 3 ay turip kaldı. 3 ay baktım dedi akam. Gönçe ne verip bakattız? Türeler cem, Hakkı cem, köpek. Makacemi de verip bakattık onlar. Жақсы baktır bırak akam. Akam жақсы baktır bırak hakikat. Kaç ekan aka жақсы mı? 100 deydi akam. Hoş. Mынау. Süzem dedi bak. Assalamualaikum жақсы mı? Kaç ekan aka? 160 da. 160 da attı.
Bazar kança aldı aka? 130. 130 kıl dedi. Kanı 130 mingge beriptir. Жақсы екен бірақ жемде тұрған екен. Эми су жүгіргенде Маңыз. Сатылы сұрау қой. жатат қой дең. Қайсын сода алып тастар ака? Кем Ака. Қайсын сода алып тастар? Мынауы? Қаншаға? 268. 268-ге. Беремін мен. Күйбайғақ мен саған айтпағым. Жоқ, күйбайғақ жоқ. Күйбайғанды қолы өйтөз, ақшасы ямыз. Қол. Ішті қылай мен. Ой, ішті қылың ака. Тас бітіріңіздер да ішті қылыңыз. Үшменен базар аяқтатады тұғандар. Мынаны сұрақ қойып. Жақсы па ака? Қанша екен? 110 да аттыр. Базар қанша қалды ака? 100-ге чейін беріп аттыр. Базарыңыз өсін ака, жақсы сатып алың. Жашырақ қырпа екен бұл. Ассалаумалейкум. Жақсы па ака, қанша екен? 110 да аттыр акамда. Базар қанша қалды ака? 100 беріп атады деді. Беріп айтасыз? Жақсы. Бұлтырқылы тұрпау оқшайды, а? Бұлтырқылы тұрпау екен, жаны бар. Bir жаш болып қалыптыр да. Базарыңыз өсін ака, жақсы сатып алың. Шыменен лайктан басып, біздің каналға қаттала кеттіңіздер тұғандар. Көбінше, көбілі қатталмай да көріп атады тұғандар. Көп адамшы. Уақытты әлі кетпейді. Қатталаса 5 секунд кетеді.